Pamirsa upacara telung oton majeng anak alit, matagas upacara yatnya naur pemijilan, wantah pinaka pebersihan majeng sang mantu, sani kecinayang antuk nyukur rambut ring limang genah. Sani mangkin keterima ngawitin megotra gundul, tetujuannya ni antuk pengabdi mangdane sida ngemolehang kerahayuan, di sejeroning kauripan sang anak alit. Upacara telung oton majeng umat Hindu Bali, kemargiang ritat kala anak alit sampun meyuse telung atak 3 dineng, tetujuan upacara puniki wantah mikilengin, rayina embasnyani anaki alit, miwa ketanyani kelaksana yang kesarengin antuk perikrama ngawitin mego tergundul. Rambut anaki alit sani kegundul punika metu tujon, antuk nicalang sekancan male sani kebak seduki embas. Manut jero mangku Imadi Sukadi, ngetep rambut inucap medue semertin ring sejeroning ngicalang papeklese, lara wigene, sadru musuh, sasamrane, dasemale, pancamale, sani kebakte ritat kala anak alit embas, mangdani sida metu dados angge sani suci, bersih, antuk ngaturang ngaya ring bercepade, mawinan ring punarbawan, miwadin panumadian ring selanturnya nih, preside taler ngemuliang kerayuan, upacara inucap wanta pina kepebersihan majeng sang mantuk, sani kecinayang antuk nyukur rambut ring limang genah, mesrane panca korsike sedurung anak alit mego tergundul. Untuk yang di depan itu untuk mengecalkan papoklese. Kalau yang sebelah selatan rambutnya untuk menghilangkan laro wigene. Yang di belakang untuk menghilangkan sadru musuh. Yang di samping lagi yang di utara menghilangkan sasamrane. Yang di atas yang di tengah nika menghilangkan dasomale, pancamale, dan trimale. Jadi untang dari kegiatan telung oton itu sebenarnya rapi jadi maksud? Sebagai lanjutan yang 3 bulan untuk menyuciang wong lari supaya jadi dewasa. Nanti kan lagi ada harus sudah dewasa, ada lagi upacaranya sekali menek kelih, menek dhuwur, nah gitu lanjutnya. Baru bisa nikah. Tiosan punika, upacara puniki taler kaaptiang presiden naurin laksana iwang miwa sekancan sani kaun, ring kauripanne sanirin, asa punika raris kauripanne sani mangkin kaaptiang mangdani nyansan becik. Tetujuan ring sejeroning upacara inucap, pina kepenyucian utawi pebersihan majeng sang sani mantuk, mangdani sideng ngemulian kerayuan ring sejeroning kauripan, sae sang sani numadi ngemuliang kauripan sani sayan becik. Pemargenyani anutin dreste kale patra ring wewidangan suang-suang kramane. Juliana, Bali TV.